Banje kubasuhuza abakurikira radiyo yacu, reba ko kandi subscribe na like kugira ngo dukomeze kubana buri munsi ubona amakuru atandukanye hirya no hino. Ati muri demokarasi ya Congo M23 yavuze ko tugomba gusubira inyuma ku rugamba bitewe n'uko yatangije intambara. Abarundi bakaba batangiye gusubira inyuma bitewe n'ibisasu bya kirimbuzi bya M23. Abarundi bisa nkaho batangiye gusubira inyuma muri iyi ntambara ihanganishije Congo na M23, bisa nkaho itari kubasha kwihanganira igihombo cy'abasirikare bayo bari kugwa ku rugamba. Ndetse abasirikare bo mu Burundi bamwe bakaba batangira kwigaragambya bavuga nti nta mpamvu yo gutanga amaraso yabo ku gihugu bataha igihugu cyabo. Uko M23 yataka buri munsi yegera imbere muri Congo, Abarundi bakarushaho kwegera imipaka yabo, bisa nkaho bashaka gufunga imipaka yabo. Congo ni igihugu kinini kandi gihagije, aho usanga ku mwanya wa Afurika ari igihugu kiri ku mwanya wa mbere, ariko nubwo ari igihugu kinini, Congo ni igihugu kitagize iterambere habe na rike. Mu ntambara ihanganishije Congo na M23, abaturage bari kugenda bishimira M23 bitewe n'uko ahantu iri gufata iri kwita ku baturage, ndetse ikaba itari kumena amaraso y'abaturage ba Congo. Bisa nkaho benshi muri Congo batangiye kwishimira intsinzi ya M23. Gusa murabizi ko nta kiza cy'intambara abaturage bari batuye bari kuva mu byabo bahunga bitewe n'ibisasu bya kirimbuzi biri guturikizwa muri Congo, ndetse n'urusaku rwabo bagatuma bagira ihungabana bagahunga. Kandi bamwe mu bacanshuro batangiye kugenda bacika intege bitewe n'uko nta tsinzi bari kubona imbere yabo. M23 iri kwataka nta bwoba ndetse nta kikango, kuko izi neza ko iri kurwanira ukuri ndetse irwanira ubwigenge bwabo. Congo ikaba iri gutaba M23 ivuga ko ari abanyarwanda bari muri Congo, ariko Congo ikaba idafite igihamya na kimwe, ndetse M23 yo ikavuga ko ari kavukire yo muri Congo, gusa ari ukugira ngo bamene amaraso yabo, ndetse bisa nkaho ari Congo ari urwango ifitiye u Rwanda rukomeye. Ariko M23 ikavuga ko itazigera na rimwe isubira inyuma cyangwa se imanika amaboko mu gihe itarabona ubwigenge mu gihugu cyabo. M23 ivuga ko itazigera na rimwe ihagarika guhatana na Congo bitewe n'uko nta bwoba bw'intambara ifite, ndetse haba igihe igihugu cyo aricyo cyose cyafasha Congo yiteguye guhangana nacyo, kuko iri kurwanira ubwigenge bwayo. Ndetse M23 ikavuga ko itazigera yemera kubona inzirakarengane zimenekera muri Congo ndetse zirenganira ubusa. M23 ikajya ivuga ngo buri munsi kuri ku maradiyo atandukanye, ikavuga ko yiteguye guhangana na Afurika y'Epfo bitewe n'uko igiye koreza ingabo muri Congo byo gufasha FARDC. Ndetse abasirikare ba FARDC bakaba bafatanyijemo n'imitwe itandukanye harimo FDLR, abasize bakoze icyaha mu Rwanda. Dore ngibi bisasu karundura M23 yakoresheje ifata ikibuga cy'indege cya Goma, bamwe bibaza uko M23 yaragiye ifasha. M23 ifite ibisasu biremereye ndetse n'imbunda ziremereye kandi zirasakure, bitewe n'uko M23 iyo yataka igenda ifata intwaro hirya no hino. M23 iyo ifasha abasirikare ba FARDC ikabarasa bagahunga, M23 yo ifata intwaro zabo igatangira kuzikoresha. M23 ifite ubwirinzi buhagije, ifite indege za Sukhoi, ikagira imbunda zihagije, ndetse ifite imodoka zitaye imbunda za burende n'imbunda z'imizinga. M23 yizeye ku mutekano wayo mu mujyi wa Goma. M23 yavuze ko itazigera nanone bwa rimwe yongera gutakaza amahirwe nk'ayo yabonye yo gufata Goma. M23 yiteguye kuzahangana n'ibitero byose bya FARDC ndetse harimo na FDLR. M23 ntizigera na rimwe ihwema na gake kuba yakemera ko Tshisekedi atamanitse amaboko, kuba yarambika intwaro zayo hasi. M23 ivuga ko yiteguye intambara iyo ari yo yose uko angana kose, kuko nta bwoba bifite ndetse nta n'ikikango. Abo nibo basore bahungiye mu Rwanda kubera umurwano wa M23. Gusa u Rwanda rwitaye ku magambo ya Congo kuko rwizeye gutabara abantu kandi rukaba rubikunze. U Rwanda nta kikango rufite rwo kuba rwarwana na Congo, kuko u Rwanda rwihagije mu bijyanye n'intwaro ndetse n'umutekano. Abantu barahunga bakaza mu Rwanda nta kibazo dufite, kuko igihugu cyacu ari inyangamugayo kandi nta bwoba. Abo nibo bacanshuro b'Abarusiya bahungiye mu Rwanda, gusa u Rwanda rwafashe neza cyane. Ubwo mwabanaga banyita Iradukunda Benoni, reba ko kandi subscribe kugira ngo ujye ubashe kubona video nk'izi zitandukanye, ndetse ubona amakuru agezweho. Reba ko wafunguye inzogera kugira ngo nakagera notification zazigucika. Niba wakunze iyi video kanda like, reba ko kandi subscribe, kandi dukomeze kubana buri munsi.